Kajing ujor ke balami nak ipat ba nak kapor halor kajing kebakia kendu hakalet kawan namar kajing sniu tasam kesurak na mau plang syabalat kala penlong ya laingot kinong mi khmat lani ki MLA baki hap ban let jurep hi ya kajing long jiman jong kate kesurak kabla syak ta na kajing sna ban penhe kate kesurak syak intermediate lane. Kini ki laingot ki MLA ki bala let jurep ya kate kesurak ki kentop yo ba beyond Matthew Kurba u MLA ka mau plang uba Pius Marwen u MLA ka Ranikor bat uba Olan Sing Sun u MLA ka Mau Senram haringkat kajing senran lang uba AB Umdor u Superintendent Engineer ka PWD lembat ki WD ki officer. Hakani kajing let jurep las dang narum kalat maureng kabadai kajing sedang jong kajing tray ter jong kesurak kabaya lengba kasnong tersat seduk kasnong weloy. Kajing jrong jong ke surak mau plang balat road nalat maureng shadu weloy kadon arpra kilometer bat nakane lapia mar khat saw kilometer sha arngot ki kontraktor ha kamang tingka ka bahpo ka saw pesan klur. Kat kum kajing sakhi la syam ba kajing tray na mau plang ki kam kilayat shat kat ba kawai ke bentar ka basharum kajing tray ka suki bha. Kat kum kajing atho ba AB Umdor ubade Superintendent Engineer katanat PWD ula pentip ba kajing slam kajing tray kadai na kadaw bampat yo jaka ban snapan he namar bakam syam ladon kajing seo bailut ksan syaki try jaka. Ini ka projek ala sedang ka Januari matau senam buat ka time of competition bagi labu kamba so benai buat kunungi di Januari tunggu arsusan dari bendep ka progress ke wilayah do menta kalong kamba 20% ni. Dia ni kadang argut ki kontraktor ki bayo. Kita pernah khmat kelaya khmat keladang progress kong very good. Kini bahadian pada kadang liang itu ka land issues ke bang kadang hapanya penbaik ba antar susu ba makedon ba kadika naka single lane ni penhe surok seka intermediate lane. Tak kemudian naka line meter ni pusan ni lak ni sena mata seka singrong seka meter sampai 5.5. Dia ni orang kampan penhe jaka di orang kampan sim jaka simi tekani ka proses baar buyo yo ni kontraktor baar kalau bang inda mata ila stang ya bet stang yo jaka te ila nang sedang te komo mi MLA nang gade jaka la maslung nang pelang bikitaru ka slong ba kedan ki jaka kedan ki encroachment mo kedan ki dukan red dukan ikum tu bang ya pen bet komo potersat apa min tu kalong kum tu nomor bai dan kampan bet itu bobon ki ila dong encroachment kandiat bang yang pen bet ben itu kana menginjau penhe jaka ti komo menhe dan compensation kan kata acquisition kamdan ti jaka mengidung kam ki tra jaka ki ada kamang subha penhe komo long kate ba peno na po mo plang suruh mo peno kolong kuntu hangam ong kasuki kasta nomor ba kadia ta raining season tende ha kan how nu slap nu tau slap ngal slap la khamjur ha ka progress ka banung le kalaya ba den wi ni bang te no pas dang lele kala blak tobling ada bun ha de kadang sedang matakan ibu penuh mukram suruh jika Indonesia ke progres kalau biang sepeda the rain ru tabang iba ngakhulun ti ngindap ke porobia ngendi dan tangki isu kuno do kan iya ke cooperation ru dengan yang public nangaliang ki engineer ke sedio ru ki oi kata mara ba kidam kama pan hau mau ki sina kun ro ma lane ba kiti nang tonolom upo yang tu da sekepat wa bakin ra hoi kadi kata po piru in persang nangaliang dungi bangin ong makin wijo on ke por ba kala bandong ka kala nomor ka action pron mo ko tingi jo ni tin hapan pen ko ikato kin hapla ikata bat ba kinum break do break hapo ba the roadside kiti nang to ki pelang to ta kin hapa to ko ikato Nakaliang jong ba beyond Matthew Kurba ubariu MLA ka mau plang ulay thu bagajing wan jong ki ban jurep yakate ka surak kadai hadin bekilayo ay kajing ujor nagipat ba halor kajing sniu palat jong ka surak ke sli kajing wan jong gi mata ka singin dai long ba so jing u jing ipat ba kham suki hendia ni kam mar ba yani ka project adap sanction ulan mission senam adu menta kadang suki niat te de orang yang ni officers ni kwa lang officer yang perlu diru kenang ba nak kadang jong kiru kin ya push ni contractors kin kam speed up ya kam wala menta de poliur ba ru ka don ke jing thot ya ka macam ki henry ka jing tre jong ki wei khmat la kham stat basadin bani sirum ko ga portion jing wei conductor kham ski hindia tatang wan pe khna kani area silang sini nang ma kiru kin yakit khilam te na kaliang jong iru ngi kerpat yaki par ka pludi kum jo hi bakin ya stat no hindia ma pai ba ki manu jingi yung ba ka srut ni asni palat beleh ru bentaru
shua election la benai ta surok du mentai kampat urlong kita dah ulungi sya poi sya ni ka lenti ba ni ka jagaban ya rekod bangin review ya progress of work dengan buang menai ti baba bapai yo ni portion ni ka surok kinnya la ya sedang hi nyaman hi mentang ila ya je kam sat ti kuat beli kam tu kam khamar ru mar ti area hantersar ru snok asnia palat yang tai dak menu ke chu repair na shua tang hi potholes kenang ba kinyo penan kami pat ba kanam thot ya ke yang joki ita hi bang kerpat nak kalian di kontraktor bikin pizza stang shua tak hendak itu ikam tu kecilio kenang ba kan kamsuk ya ke yang joki pat ba Uba Olan Singh Sun UMLA ke Mausen Ram habe keran ulapan pau bagi pat ba ki dei bandan ke jing Aisha halor ke jing sniu jong surok namar haban le man pan bhai ki bas sniu haban khlong na banta ban sna thamai kani ka surok kebangi ki nomi khmat jong South League constituency nya hab ai ju ba bi pai ba kamau phlang ka mokarwat kamau sram par karani ko marngi ki pai ba jong ki ba punan kam ki ba use ngana surok tengi iba ki kumol ong mane ba kani surok don ka 8 kilometer te 100 kilometer la ai ye woi kontrak ye woi parti 100 kilometer par la ai koi parti te nanne ma flang hadu phonyola la ai ka woi ka parti ko blatre du ba jibung sopho ngi ka progress is in good progress te hidon ki banta ki ba when ba umdor USU la ai jemut ba ngi don kam ju ban ad ki additional item tu ki railing ki pavement mesti mula include harga existing estimate itu tengah kermen ba ki engineer ko DP yang ni sro sampai ba umdor ban pile mi kita ki additional item ki numur ba na tu kena ba sro kan kami tan isu te hakane ka pad jenis i parti bar jong kontraktor ka slow ka progress ta hadin mi ba kini khasentiu la pensai ba ka kham slow kendian mar ba ka jing penbai ya ka ki try jaka ka concern ni try jaka ngidang yo hobna jun te ngi sutnat bagi tibab kajin suki kendiat ka don ton marba kimpari ka concern ni tra jaga tumantai ka layo ka concern ni tra jaga jo full stretch ka sakumitar ngi kermen ba pintre ka jingtri ka nya stet kumboi kontraktor lokular ba in nandu september kin stet ngi jingtri ngi kermen ba pin le kham kloi ni jingtri kenamba kanwara ka jing ya ka jing montoi jong pai ba tu don ki bala complain om srok kolong ngang ong pe ba ka development kaya nakat bo destruction nomor shua ba pin penbah pin hapun jot shua penjot ilum gua penjot shua srok kan sabah ki ka development destruction kaya dekat tu oi pai ba ya sha stom ka khti ka jabo ki thleu ki sari sha stom nomor shua non ka development hab penjot shua itu tenata hadu wele ngelawan pai mane nomor ba nadu phonyola hadu wele ke trade way contractor ti naktan nadu welo hadu plan boy pan ngela pha ka proposal bar new folklore menta nakanesip tengah kermen ba ngelekran do yo minister in charge body joka ludi honorable minister yang ba president song tulong ba ya kane kesrok na welo ka badang sa hadu plan boy ngila bu ka top priority tengah kermen ba kane ka new folklore ka ba ngindang sa na welo hadu plan boy shen yang sia sanction ba naman hang ni ngidang ekran ba pius ngila ikendu minister ladaka naweloi pada syadu dang balat ngidon kampat tu ong yang ya katu ngi ula pensai ba ya katu nang pha par kan new proposal kena mangin sa consider house nem baar no balai tingi kerman ba ladaki ni kesrok walong kami lifeline jongi kinong kendong jong ka konsensi ranikor mosram bar kamaflang kerman ba kadai going major development ke ba ka breakthrough ke ba kane ke government kale nak menta ka roy ke par jong pai ba nakal yang ba pios marwen habakran ulapan pau ya jingkmen hadin bala yo ka mang tingka halor ka ni ka surak bola ai khublai ru ya ki officer ki bala le chitam ban pen ko ngo iki trai jaka ban ai klem jing siu bat kentu ya boro arngut ki kontraktor ban kampen stat no ya ka kam tenuru news nem bala dap ni data kamsim ka ba smo komen ba hadin bang ilayo sanction ya ni ka surak nadu nak tina lat moreng hado ni ha wiloi ka ba dai aku pak dunta Jiksi shalai nak liang jongi ke bayar yang nang nengi la sok men nadu tu por hin mal banadu service TPE pa kasurok kolong ba kem kasurok pa blok te katuru la khot tenda tu por la stang kam dre ki ko tok tobat ngam tip pe ka daw ba ki la shu e da punto te nak liang ka sok ya jiksi shalai ke department ka NHIDCL ki la khot teng to kasurok tu dre ni snem ba la marok snem mat tip ki paton ki ko tok ki ba thap to kasurok
Tingi ki bayat bayang nak ni kasurok na do nang tina kebek na umsyafi syadu syanisha tatat syadu syanisha nanti ke bangilat siapa tanggan kor sya berkonek ya ka distrik po Mokorwat di kejimanut ke jumiru bah pada kini kasurok pada dai daki pau snem kepala sujud syadu time hakim ki snem po kepala kemudian balayo ya ka sanction untuk dikubak daya snow bana klian ke doktor wilayah don ni ke tam kepala stang betrek de gadon pat ke jingnya rot ase ngantik pada ya por liur kumne gadon pat kumbayat ya keren apa kita ki jaka ke baidai bagi rajaka ringi so point pat nak klian ke department la sim ya ka jing sim khia ha baidai bagi kam mai ji ya tu bagi rajaka bat na liang ki kontraktor ki lapan pau pan klian ke kiru kit stang men speed up no marsintep ya kenika surok kata ketika kubur coba nak dari dunia sedap ketika dokumen tapi kumbala tempat ni emle moklang pakai surok kibala akam trio pa di tempat dan supendap malu malah se tangmen long bernyat berdiang hadu pendat le pa kenika telang ben sawat ti kecingwan kecungi hak ni kapor bah kamdai kembangin kutang ni apa la banong lang ten la moreng tang ni mobiloi ni khimi nanti ya kenika surok kembangin perpoi syadu syamos dram syaranikor berkampam syaruk syah Mokorwat syaranikor matamu jawapan konek ya ka distrik ya ka Southwest Kasir mangisoto ba penidai ba kasurok habidai ba Mokorwat palung kasurok ba kem di niru minang yai budin dan yo ya kasurok kapaka haga baro artiki jaka kepada syarte syapo mosdram hadu ranikor kawai nang nena po wiloi pian syah Mokorwat syaruk syah ranikor namar ba kare kasurok kalong yadai berkonek nak tempat distrik nanti tang distrik wat seduk sya pok ka gori rusuk bet kini kasurok kadai kibun ki bentar ki bangi dok ki yai yang ki dokam kibun ki story spot ki dan ki border hat ki dan sa kiwi ki bentar ki ba na kale ka dungi berkonek pat sa satesha ki pat ki bentar hi nanti tang ki pai ba ngiru ngilap ngisyam ya kata nama ngiyat nya kenika surok hi na kapor sya kapor tinggi kum kinomi khmat ngiai persang ya kata namanya sutho baka surok ketika butlum jong karoi kapa sisen bagaroi ka surok kemur kata karoi kapar kala wanhi tinggi kan bala ngi persang nadu ente tang mentan nadu kini kisnem ki paladap tena kalian ka surkarul hadin bangi ut ngi nam kunto tikila aing la aya kata ka sanction arpu prak lemtar nang tei na polat moreng hadu ang ne hapo wiloi te kumbang ong mentaba ngindang budien ente bangi kut tanghang ni ngin konek syadu syaranikor ngin konek syah Mokorwat syaranikor te hakini ki singi ki por ki paladap nilai kendo yo prime minister yo chief minister nak leng ka juki ti aya ka acuran kindang budin kinda perkata ka ka skim ki ban le bahas non ya kini kasurok makani kasurok ala long do ala su kumto de ki phok snem ni sule da ka repair da lawan kaliur kumur kali sukut no kumto te ngi kwa ba kini kasurok kumbai yo ya kini ka sanction ka babah te kani suka pesmatu instrument bangin yo ya kata ka surok kaba paka ka sanction kaba bha nokhrang ba kani ka surok kanne bro taki phau please